Okay, gal ikaw na si Oskewa. Masimit kulon sigat kong ulas. E paing gos na kewa. Nga inge sir de dara bange. Fincha mo kusing ko o nakalingi. O nakalingi ya. Mitgi keden fast na metan. Tingin interest ko fincha mo kipel sa ilan ko wikat yang kipel sa na keden fast na met paing gom Renex ida ikaw na zoom Pesel George Totot ko lie paing gom bagula kam tago gachan na feedback lila paing gom na nga ano kaya kalme nga inge sirle tara pange ani spell sigin paing kos shukyangan on Facebook slash nga okay Gadamda kitin bell na nas wikat. All right. Hal ekayo metli mana kawan nas wikat wiangan siak katriya kat fast na met. Kat proy. Olem got flat na. Kasi galit yung gawas va kulang walap. Kimulash. Kilong galang yoklen kat plugin pinana. That could like do set. What in we were plugging in the woods on that just saying about that. But I'll be taking fast to make the vehicle ends up saying, yeah, Kishbin dia malash, but I got see a kishbi gash alum when we got a grammar on the lum na in got. I be na inilos sama we got, go if I took a wee be poromo. Life gas saying, finja mo. Los in laylang on dalom inigat na nilos ak fshashe don in jelos agat siak sum ugat pekashkat wala gat stoleg mabasbas of india ke kom gud gat fashtat penakat siak gash when we got paing mesiak las ke bel se bam dal gat boy siak mind again when si fun to sell him just Christ gat boy amen kaligaw na siwos if in kom may sa snapness wiya Sharia ko like ye talaga sila singe na kung ko ben may sila mo we got paying yung if may assume when fully pe pashem samosta inem ke messenger port lasho akeli mi le kumasho ye na may nalaklash na uye ko ko na sum melise tosie fin San Francisco fin mo malagoin wo fin Hawaii was right of local wo na shikiran use when naklakum na misenge when naklakum na misenge Jegin just ko lele wiya yang oye ko jegin ise na ele ashkreshik ele ko sa wiya oye ko nga jegin just ko if you don't mobile sa jegin just ko ele norela if you go left carry the rest na mit na ano ko sli ngele manila class tam singa bang so kin Monday Tuesday e classic uniste Tosto, Friday, Saturday, tingin sila kasi mo tingin sa and I love look Friday in ikoy man naksingan na kada siya ko kada na ke isenria no na ke gusti ngala ash kada siya ekla ke takin yan may na nakikasiwi ngay kumliela fi mga kat lang na ke Menaksa ke sen riyan ngayon. Elde na waya na si Felap na gewik ngayon. Na kusfin kusma saasa na ke program slash ngayon. Saasa na ke casting call. Kusin galam gele casting call sa kapndar makin ke me fashion yellow mo ikuta somla. Ma langasik le ke commentary sa baba mo sa listen commentary. Na Ash yes ko akwak sasa si mapa may kullash ke may kul galulasha orela sa pa Senri si Fesi ke Senri ngayon
siena liki mahdollisimman symle aşkesenderlesin kommentarian. Och jäsingen markförsöklesin mutkol gäylarsa filen kusai. Naura kumfine akförsö aluin itawian. Na kumin itale sväsingen il siena gäng siena ligi mamagat päällä färsakea. Nakakina akademiye ipsingan kusin galamye kumin lila sväsagi senrian ngan bakaksakin ka ke akkayela orek matolu fossila ke fossian. Ako medrin sa sabram pinipsingan. Sakta. Bedliget fasta medan den velakna housekeeping rules slash maasimit kisibang ako min sumna ke website slash nganu se website slash kumiliela website slash kum wopen ako matatalani ke sumliela mea mission statement slash mission statement slash aşke kumekoin liye kumekoin Gallup gele mesiga cham gna ke mission statement la ko lang kan ko mo kan li if ko read mission statement la ngan o yes gasin di doctrine singal sumpel sumata la beneke kum liye es kamo links kan na rek ma domensis na kumililia aspe Ash shamramin bayang eksi nga orela ke na wayang bele ash leda sita ko sil pasta Tokyo me manen laman laman bijak nakta website silash nga skilila ana angin level laman na responsive bising so at any rate the flow nige homepage slash. Okay. Diligan si mga efin mahotin elita sikyak. Efin ash or yes sikyak. And then when it rains, it pours. Fin mga yok na nakiplan technology ma. Bel si mga kung siya umrakin technology nga managa wala o fala fuel. Na bel si mga run into glitches on na yak sa shigilya. Sa shakta. Mangan mensis kretten alle sisla bel yoklashke. Glenn lila nga kan refresh ye website siya. Ake kuwasin liye kais kita mamaganda akfashige website lasha nga. Kumdiye evinash smart TV na do. Bakmanas. Kumineta galim gele ash Roku channel silash. Na Roku channel singan wayang pe ash pe Fire TV channel silash wayang pe Apple TV. Ano kum di ke website lash. Kume sum na ke faka? Kume so fin smart TV si bandung ngan na kum sum connect apps ngan Roku pa si app ngan go Fire Amazon Fire TV singan it sticks ko kung plug in nage smart TV duman na yo nage HDMI port singan na Apple TV arket dala show logo show to ma bueno to ye diak pizza ke na some download ye apps bang mo word of knowledge in fact kasi shike general revelation, private revelation. Near general revelation, pangan mamakatil kes na sinwit na gawain galim kaya. Inito ke wala na lal, ke long klang le na lal, kes na sinwit na gawain galim kaya. General revelation, ash ke bago milisum na ke gaslan ka, nakalim yung wala na klang le na long klang le alon ka. Pasim na ke bayapalo. Na nag-iiplan general, private, special revelation, Katil uniquely song na sin kay siyamait kaya nalal ko ilusin kalam ke wala nalal ko long leg nalal na oyang iltiya ko in line gaslal si fela kaya vaccine pa if in kadil ke sa mas na su
Kumin galim ke. Ars ilan as festival na ke mapa Bible of ako. Now kung tigid fact magkavin fact na sikmangan fact na sum o kung tigid leme Bible of fact. Kung medyo na mga ko magkavin sa simait siya, ilan festival na ke gaslight ko lalat God. Especially nga fact nga amayin bakal men private revelation ko, special revelation. God ko usa simait siya word of knowledge. Word of knowledge ka word of wisdom. Word of wisdom but general revelations magka-reflect yung Bible. Word of knowledge plus lang sing kasiyemait. Na konting gasing ko, nagigasing English, nagigasing ko, lamalaw pa, word of knowledge. Na para pangan mas makumainin na, word of knowledge pa nin app si makumain na kung makan liya Roku channel. Kung ligat ke Roku, kung ligat ke Amazon Fire TV, kung finne Apple TV. Na pa announcement sa website lasang. Na masibig aking akumin kalim ke. Akumin kalim ke le casting call online, kung finbangan ka in Washington State. Kat casting call ministry na katspekol la inisan nag Pacifica United. Pacifica United, min kat yelmer som na kat luti casting kat na simat ko siya. Na ingin na kadali na kapasifika na sin neighboring islands ka mit atala nila assignment ko siya. Now, our friendly names are but Pacifica United. Got din a church siya pa, din a alu siya pa. Got non-profit organization siya with a 501c3. Kalmiya pa, got NGO, got non-government organization siya. Got din a FPO, kalmen FPO pa, a faith-based organization. Si Pesio nga fact, min ash videos being circulated on Facebook. Sinmate lash nga fact le may singasamram kun mo ni met kung fin 501c3 kuming kain kin kuming somliki. Na masing ako min galim ke kitan galim ke le 501c ko na NGO non-government organizations il siya naliki faith-based organizations kung fin pastor si na kung cool church na pa video si kan sham gun na sin yok na sin church na sin pastor, may yin, bel si makumista 501c3 silang church loman, na kalme pa state pa na non-gumagumaroan. Kung di, fin ba kat Gasing Gold Inc., Pacifica United, kat non-profit organizations, kalme pa, finne nga pala mala organization siya ngayon. Inik pa nga affiliate mo, pa founder ko, executive director ko, CEO, whatever title you wanna call it. Masing at timalak, malan board members para na sila lang ngayon. Na para 80 file na sin church. Kung fin church, kung min 501c3 siya. So, kung non-profit ko si services na si Metloman, wala nila man. Nga clarify siya nga. May nga videos nga siya man. Kung take it out of context, na kung may bang naman non-profit organization na kiwala ko look. Alam pos mga non-profit, ko 501c3 designation organization nga, or lang muna si Mayta. Na video siya nga nil siyam kun yok na sin church ko pastor. Sa mga insisyon na kaya. Kung vin pastor kung church na kung liang komendasyon na kaya 501c3. Kung may 501c1a. Kaya siyak tibangan mo ko na siya. Min na katsamsam kun mga min na videos nga circulate national mit wiyash nga mit ko siya nga orang aki clarify siyan ko kumingkalim. Kumin mo din, yan na, 501c3, kung dahil ko,
Diba kan kalmen videos na ipsingan na ba nga kiyakilay mi nag-iiplan na announcement la siya. Na ano yung nga fact nga, ganda yun yung mea si pela siya, kaya luti kaslan gat yun yung na si besi mo kachulak tinis la 501c3 sila siya nga, ba, kaya mo koin akilin niya sin state o ebe sin federal government. If all, kaya mo koin usi kanin cash o masang usi cash la sin wait la siya. Ano ko usli Fina in Washington State ke malim nga mo kapin malim nagamaton kapin nagamaton ngalakat isla krense kat sanggasya mo in Washington mula kata electrical bill lalo sa napag ka kind services ma non-profit organizations ma ARS 501c3 sila kan gasya nakatash keep singan na kung hindi mo makadak fashion cash kung vindiye mo maganda mukli yining yung cash proigesh min bang CPL mo alle challenge siya kat spiritually challenge siya kat na magadak fashion gitan ko in luman sa pairle ko luman ke show na masaya mo mayin kung vinilaloy na gemalan fellow saying the fellow arda na force fellow force in belly na masim mamit buo hindi na may the frown upon it hindi na may tuyak in line na masim akuluuk pa may hindi na patok saying skiloen na ke na kubiyang for hindi si besingan pa Satan illamay, ilnikun. Tasok to illamay le lem Jesus Christ le kata ko. Bakit siya ang gin may nakslash na gawi kinga nga siya ang gin Monday Tuesday. Na nga fact na nga kumin in galim ke proike mo kay fan na proike pasta loman taking is ni pesta ke en makumash ko yan. Proike los min pangi pel si masita ni luxury nga line mit kol ka mit elos si makalain sa pa inakfashi ka kaslan ka may to in mole. Sige mod ko ipsing nga kum kain sumoro manakatlong sa ingin na. Amerika taro kat sisla bella siya tako in the me in East Gaslan ka at ko in faculty Gaslan ka if4 may yin Gaslan ka at makayfan na pa usay woy yin asis pa usay kitin plakin say wo pa top usay top na ke in na lash may ito kadil ito tayo mga parang kadil omniscient kadil na ito mana kayo kadil omnipresent Kalmi ba il asien na kayo kadil omnipotent kalmi ba il koligi man na kayo kadil na mga na kayo na ba il fliege gasla gifliege masmosla nga kumin problems ma human social problems kat sum really gasla kat na kat kun eke fail yang mitkum loen sunal Dr. Phil ke TV ka sum really si bu ngan ka sum suksi counselor semi short mana sum na fin fela kung fin loan na kidutut mi saying kung loan na parents kalal diyak line school board members ngan if4 may in curriculum maldal sang lititalik natas tina fast forward na kilalay fun nila makatitaw nga fact na apangabel sa mga kat mitlalay bang si pes mga dahining aswan gasan kata masuwa sa in pa shamon min skimot ko nga gasin ko lifindias ki Facebook na sa may ko siya ki Facebook nga oro kain oyes saya ko sa ram gid mama itipa na kale cash pa existence nakamdayin yung Shbela siya baklan, cost la yan yung may tayo hindi, in mo sinakan la kainin oyan maksawe, hindi anin yung may tayo hindi. Skimot ko, if you can buy sa raming gaslan ka, at
na oye si maite na cashback maite eda casting ko online eda sinakal na kanoye ngan ko maite finta ko kiape kumle kimo kum tila kon jivash puyalu kum kan dalom suma naro mamlong se kum kan mes kon de really papalan mes kon de maite kan ta anga alu naman tafung le kum del sta mam del ran na skimot ko kot finte ashening gingo ngai sia somon mga sia tafela gaslan got skimot ko yela fon si ke pandemic ke 2020 the year of 40 the year of quarantine skimot ko alu lash fin America kauli wangin somon den gaslan got sayan kai sia na skimot ko le mea sikak ke len fashion tolfo ko kasenri lamngau langal ke lamngau sema gasin kat ya shmonyak mea sikak ke balan bel senat fanaweng in meta for gaslan kat lakan ungay ya boss sikak na shish lakan felo tako kiep kat le Then they should gaslan kat lakan alu of lakan singa weng with sumalu mayin tulog niya yung sumanya gaslan kat siya mod ko nag-isipin kay siya mate, kay siya sew, kay siya fast naman din so in tabak, in batok gaslan ka at, or kaya en magaslan ka taas ko yo, wala na, in sewa walan ka te patat na finen magaslan ka taas ko yo. Na parang kaya nga kumasining, kaya nga kumugatoy ko, parang nasa share program siya, may feature ka pa, may kauklom ke Facebook na ninkan diye. Kung sabal dala ni castingcall.com. May kumkapin diye kat ke. Diye kat makaya na kumkan long messages makat dafliang wayang pe kay siye met on. Met on makatil na some talent sinasingan. Inkan in wupasalos. Nestes kita filalang gastan ka. Finilos tiya luti gastan ka tasyak takake pasen on. Siya makatisaram ganda bisig. Ngalilad, digin Diyos ko, kumpangan, nga, careful lagi sa rong at talila kumda ko. Kumtasingan, patakala, kumda gas lang ang italamda ko. Ona. Lang silip siya po siyang kasam siya mo. Ale, fanin mo makalimin. Glawan sin kat game. As na may, telya da ko. Gaslan gata pa yokin fakir kay ko. Okay. Kayo ngos ke iplan announcement ngin na. Ash may vacuum. O wana, lip siya nga utya ke announcement loman ke kung fact na ke kasin gold fasyang inday nga ke belin pandemic singe ngalalang si sa sakin fact si loman. Fash na met kulamalap ke announcement nga. Ngawi kum na kasi ke Wednesday dastan in kind of consequence dasta academy la mesingen memudut all right okay degin just ko gal kumkulo na ngamo pange sa maguslo malile mesh pela shi yineng ngo na kung vili mo wagadak fashing cash ko mi ang na kung kwen sum website lashan wayang broy kun met Broy kun le katlige stafkan donin jumle. Okay, masil dalo mukling ko mapayis mafile ngan cash. La fin katlige san jum mafile ko min cash. Na kum kwen ngan use be website silash ngai. Kwen text to give ko so nage website singa mo pangan ensi bayang nag-i-plan donation mga nash forms yung kuminekla. Mga nakiwa ilash record keeping game. May C applications lash as a 501c3 non-profit organization. Kadilatin report na sina IRS. Yan na kayo revenue wayang pay expense. May IRS, sipela na IRS. Dahil may na kayo including businesses, organizations in mode tax. Panchipela or bookkeeping el mana
역시 na nga usi won sugo kasi sumne Elizabeth katilong sil Primrose Brad Typicus na kasi sumne rol nagyawon sugo nga sa fact mo kulolem Jesus na we got kawon sugo nga Happy Sunday. Gula kaksaginka kingal ka ben sa bilbil ko was misenge on sa going malal finbay isang koy talaga malal na Shirley Scalar Jackson. Belongs it. Alright, Primrose kum kulang alap ke unsukungan, akay kum Primrose ke en gumashwayan. Nagde fastnamet, betigil fastnamet nagye may nanakla siya. Ngan aklin ilostak iwas sa mata ko cash o inshakayak. Inshakayak kasi may nanaak ko akde yalos yok na nagye if you may katsum nagye sette an gosliele paluk şu paluk el şektari may naksı nagye sette an ngan
som nagkikasing ko group, private group si pangan, na pa nang kumin request kumin wayang si best marakat or the private ngayon pa katchangay no kari kain mata ko sham kain me magden ko control ipe room singanin mo mga sham gun na ke kunokan mo kay fan na bangan si best marakat katchada room usingan private an na inaglin ko Miss Karen kulo ke arulom il sana siya kay siya may kay siya weekend na ko istila palik finan Cordova California il secretary akataya na kayan Fred Tegnis Evelyn Tosie finan Hilo Tegnis kum kulo ngalim to ka pa weekend kasla o yeko darla malap akay kum na uniste an takay ko siya Yarol Lamisus Keeper finan Melem gal na kawail alla sa in taka siya kasiyak ngan kilamalap na sum na nemina kan finan Honolulu el siya petari may naksi na nagemante an ngan siya pa asam kin pamiseng nakituste an kusli el damdal rina el siya petari el check Tuesday an som nige casting call group na kumeliye kay siya katengan sa shok ta yokshipe masi yokshipe pa may kumriti na malos moslangan kuminor pa malos moslangan in sang panan kalsi in kumin matake na keep your options open na kaya iplan proy mariti pa palan proy kun katens be geslam na su kumin galim ke na magina akadya maash insang kalus kumya kuminti shulan ni saya na ke kalmen marita na nagusling le renal check Tuesday antari na pange kanon may nage weeking yon nag fact le as oye sasisi takoy ko siya oye sasisi ngan pa in me kumilile when next nag sendrian ngan el sirali ki may masum dar or makinyak ke nag-iiplan siya ng schoolan. O yasa singan ba basilash finan ko siya elos awla in siya na sifsife na kipelo na tawian na ke finan na ke may read pan in siya na liki. Na ganlile mepe aspege website la siya may file pe ko skawan ito ke CBU world makula malalap na nag-sendriyaan Senian dugun nga siyam drum nga nga ko ta fashion kayak. Tosto an sunataw ya ko nagusliyan le Miss Kernel Secretary kanon tosto an ta akati nagyan sunata ko katsa sa ano na dugun mo sing pelsa nga ko siya kayak may nag Senrian. Na kada show na ke may nakasdarak temitika show na ke an tegin school as masig as mayume at liya sa mitan o di na da sham I'm mute. fine All right. Let me start all over again. Talk second God gave us. Nafod na mga katalong. Ow. Wagen secret. Nagifak kulo malag si was ma we fakak we sa project kinokon nge was met kalan sa baru na si was pema lalal fungi ke kastan kanin fa ke kalikin nga ke contribution lobos ke proy ke kasinak ko oye peki money matamol sila lakalimbia kulo malap na sil ngawelal we met lash ngayon kain file year report lash ki yang atari na sin IRS kan mutulaw ki magadak fast siya. Slakluk ke ngagakalimilale takala ka tekilang silak. Shifeyak na ba yung antawisasin siya. Len na lalap si nasik pamsing nga pangalen si mga bayak sintan kiya ka tignistan ya na len lalitu na siya nila lashiking anfos yak ngan ka hindi kasta ka len sim siya nga tasyak ta pakasing setan tefuklaliki kan kalkiya nara
As internet na dik, as portable na dik, sige man na kayo wane, nakatapatle. Napaki sikyak nge, asyak singkatin gasyo, apa, nga pagawi ko wuske, ko singe, kigastan ka. Klamal ato mo sirle. Hindi kung congratulations, Masimit. Klamal lang. Hindi kung Klamal lang. kung tayo kaya gasle. Kat, takeni, yatol ngol luo. Kat, te payak matatakeni, yes ngal tolu. Nga wisi met masyeta na sigin pusela. Siya nga na pa inutyak ni Klenza po. Manilita lang mga kanrela. Ki Tokshelan gat. El sigilan, ala na, dipenia lagi kain o yan na kayo ano kes leke. Lonsin tankia kakilal fungilalin tula siskak. We go through a lot of trials. Tajakta, iksesh, tatapela kaskasak, kain man na kayo ta. Katshek na tagay artalikon kos natos, Krenkids aksingal luo ke Victoria taka. Press God, how can you top that? Tasin God, nga kaksyakin ko God. Laman lang. Ay, ngati ka top. Tol ngol luo. Ngati ka top, Masingan. Udalay ba? That's my story. Story lo mga tikan top. That's your story and you own it. Yeah. Yes, thank you. All right. Congratulations. Laman Lens up. Live kong kapil ito. Mana kayo ito tanin siya ile karning ko siyang na dele som na yen ba digni sila rawa itari na som na ki Wednesday. Nga oregin de wisom ke ben masla ka pangafaka. Tari mga singan kau tari mga singan sipe oya. Fafak bukan mga tasakta aprensin kat nakmanas potongol lail siya gulukla na lagi mola ka. Let's get it for siya kin siya tasakta. Evina lang sila at COVID test tari at ako la tapan result ka evina lang sila kat kadin kan mukuile litu. Nga mamgul si fan no lalan ka lang. All right, kan medyo get fast na ito. Man proy ka fast na ito. Proy like na special silum dahil ngayon nag-fast na ito. We can tagay broiler in sakdon singkat kel tegin treskol tegin istanya kel in lalos ngay anniversary lalos an ay beg versus lalos en so na yan nakatrini pro get all I'm got flat lena kat silver na sugi ngay na sugi bel sin sa kulo kulo ke mau pas kat palakin kulo ke los samashin kulo ke kaslum takana in got in act es maginyegat ke mga taske ein akkayegat ein aksuosigat oye kat proigal tegin treskol tegin istanya ke pel lenna wuwasikum sang na silos ngay los takay ni mata ekin papasin ne si sienin si pam dal kumparela core ke show na kayo kumita man na kayo kung fulia kaslo in mo pangan galaxy den faske panengat will alusing in fact kulamalap na zoom dahil kilang na lom na sil tegin treskol tegin stanya SSL lalos ke versus lalos rebe proy kumin will alos lang alos ke oy na si eso siligi mayo ngay akizin se woye pel si kumakol na silos ke inak akes magnilos ke langlang lalom ke tagay lalos in egin shows panda ka proy isip may which for this amen ay lumalap tigin Trisco Amen. Lumalap ke magum ashkean anagat fashion ke divest na mit lumalap na sus ko ke matay gos na hina ke show na ke menak na ke mandean Finlanda mandel samkin mata kun fa ikekla. Sige motko. Sige na frie ke men nakluman na ke si fesingele mea si ka cham gine. Mata kun eta fa ikekla. Na muritsin aşke Isaiah. Kung vinli si neminal sa moslangan. Aşke Isaiah meritsingan. Umli masi titafan gas, masi alla wala na kimalan ka tale. Kat kipulan bel si 700 BC, before Christ.
alam mo isang kata mo, God is omnipresent, God is omniscient, God is omnipotent. Nagil omnipresent, kalme mo weng matayo weng safla. Nakalme pa, God il na ash na mit. Ba siya kacham gin nga God pa God when God ngon. Matuluin mo sa the triune God, Trinity. Na fact nga pa, lame Jesus Christ pa fact na sil Isaiah mga ilan mo fact na sil dalali Israel. Na marit si kacham gin il sharam gin pel si ma si may kulu kita fake lawo. Yen may si ma paula ita fa rek ita fa ali yokko fi an fertile soil. Na ba if iskaf ka mangan. Period si kacham gin millennial period si pa. May millennial period, millennium pa 1,000 years. Okay, may kacham gin Mas kacham gin na kay Saflayan fella, eschatology, study of the end times. Na kacham gin, label da kami sa mulyak so kasyuin God. Sabay mo when ngondalin mata urine church, misenge. Na belsi mailtas kus mata kung ko flawi so nagay nga so no ngay so masaila and sum nga flok is kumus na kayo na mas nga ako hindi dafong lagyaw pa flok sing ako sa anong it is second coming katapad sa mga askir fact except na limekos ako sa limekos yung nga limekos fast na tis na gawon kos it katsarm kin rapture katsarm kin utak ka utak le lan mitlal fi nako lan church ligi fellow the second coming sa limited ako dona yining yung main fellow fellow group panang nilet na ko pasal fellow da yining yung sharum sharum rapa ugugaluk na mo ilos mamutul ko mise kilal fi ng church guys a little so wet also na sin live rising kashaw pan rapture singan na mo ilos mabulin bell sa kan bel sen by the val sogat be soon lem chasing kashaw na lo som yining lo som na kashaw pa bel lo act like in kashaw ye gosh sima fail like a great tribulation ba ang bel sima el sa kuluk na ke lusen ye gosh na lusen ye gosh kapan ye gosh ngan pangan bel sima tagalan lem tagak lusen ila usta ko may usek ngayon, gamit live ko ka church. Ila falok second coming, takote, ila cool fellow, yet I was insane. Napaka millennium siya charm ganyan. But I said, charm ganyan give us, yok na give us luwo, first na give us luwo ngayon. May nagawa kipalan pel, sige, ilos na sa fa paakilin, wala lang kat, mawu nagawa sikyak. Bible actually bile awusi ilam dagi lawful snake scorpion we sheeted kung ni lion lion mga tigers pang ito kini we manakawan the ifo ko lang siya in bell singan may plan bell singa banga bell sa may coppery seton lufat nakawala Ilos yudagal na the bottomless pit. Kilusen yetao sinse. Makalu na gawin na glevin vela. May tayo mo sun yavu ko na tao sinse. Parang masiga ke millennial reign of Christ. Na siya cool bell siya na pangabel siya lemele. Takaklu siya takate masayla kingdom lal finan Jerusalem. Na saan kay siguro kon lan medindiyan kay siye ipinen ko matawan sa ko we will now live yun but pangay eschatology pangay sharam I'm excited gigasan ka tima kaya sumuyali sa kanya horror na mo may tayo mo ulit makansun palan belsing na first luo tolu sharam good exactly first luo sharam good na first tolu na get first ako siya fact mga tar na ngayon na si met Israel plan bel singan na fact sumonang na selos ay siya kifa shamdram lal na sin met kipel lal kaya feel was
Takeni, siya, tapok siya, inte kupoy mayet ka, inte akluke, elosin kasha siya. Na fos, libers na gawan ko saan, eda fa os, ekle ma pas, may ni fo, mayin kalenglalan kat, eda fa akalim yeya. Na in fact, I say in fact, akayelos marin belsen, na jeflo na ke, silal na ke millennial reign of Christ. Lamana kayawa. Eda fa akalim yeya na wala lang kat, power. In fact, I say in fact, mate in belsen, takayani, mukuyik, liang, karangan siya. Ma ilyalo was an ash mabuta ko ke. Il kali ke first verse gawan gasan. Akflat ke ka. Karangan ma ifo min mabula na pa eta ko. Ilus matia long if ako in long. Ilus matia die if ako in die. Ilus matia ko in fast if ako in fast. Ilus so. Mahana ke wa ekle. Maasi makatli maupe kun ekle in pels mai fata ko. Naro na sikkum misenge. Mekal na sikkum misenge. Kumli fin pa nga si Vep na. Kaya nga tako kaya ma nga nan nga ule na kamia. Forgot that I relax. Forgot that I or ka mga long si or mamay na just mo da mamay sang akapye ye. O masi ka dak fresh nga yok ligina. Na naksit ka sikle kundi makakatilakin si uyo ko man ti apkaran na ke mama kumbang makubuan sumi akyokye kumindi ka lain sa pakat nga fakin na le main cut mate para ka nga proyekal taking dressko ke mama ifa mo fungulya ke elkengan min katil ito le mana ko mataka fungulya ka kete katangla na makina kumo ba finlamak sawesi ta ko insang manasiko. Ano kisikat na siya nga may mga sa online. Bangit tinahin lang long gaslan ka. Talagang si Veban na. Naunak siya tako na siya nga. Ti mahalong banak siya. Kuminsi ba sila. Mahalan ka or magingkom. Kung bisa ka na magingkom, ilakan yung connect pa si Mitsaya in tafo na lelten na ko. Nga nag-iikpangan. Na oro, usiba na siging jibe, kal mutla ni, fasheng, fash namin. In tafala kasan kan. Ifo, mayan, finne kum tilongin na sap mga katilar magin fakak siya nga insang akes maginikum ke mas kumakala ko na ro sa may upe na sum. Ita ngali ko musyo nga yan na sum. Naro kum tui ke mas makfash siya nga in non ko la me apply non kat na sikum iseng. Na may naksing ito ka sikum siya gitan chupa esmakle. Mit wiyas, mit lalvang yung wiyas, katan takay ni mo kuy parang along si Ines, yung Pacifica United. Katan takay nila, kat mit Koshaya, kat mit Micronesia, Polynesia, Melanesia, or think na mit America, Hispanic, whatever ethnicity makumakin, makumaskyan, takay ni mo kuy minifo, kat lalvang siya fan, kat makasifan na in Christ. Men ash siya bel. Mana ko makat pelamo upe na siya nga iakaling biyak wala lang kat kidan diye. Nang kidan siya kat paawlin bel sa patle wengin makat transpero. Kaya ka si kumising ako tuyak paun sa kulan yay ko dahil galasan. Tuyak. Tuyak fasya kalain sa plom makalig sa suman ak fasya namin. Diyang siya karangan ng siya. Pangay akfalat plakpum na singkata. Kadal tayo na masikum. Mali na bakit ang tafel along lang wala sinmayta. Men final claim na yabin vel saying, trust me. Trust you me. Level tayo na yan, lewis siya na ligi fel saying. Ewangin le, sipel o sinjal saying, lewis siya na. Na may proyala ka pa, election na magkanya. Ngayon kan mo, liye, tik-tik ngayon kapak. Ngan glen sa bel ilan fliaw yung ngan tafel ngan liye ngan sun
level sila digging Driscoll mga sa aming grandkids. Kainin oyeng facts lang ba katil weng malin na sik. Kaya weng malin na su. Nga kumbain na ila pa katta ka sobol. Suk katin biyal na kayo. Na bangan Monday, vinga kom so na ke Tuesday an. Tuesday at vet en mo faka kula lon ka in maslon maton fello. Ako may ang A4 maton fello. If kat te fa na in lock si vena. Ako may learn na main theme si ka points ng pa fello na kayo is yipel flat kat. Na första gefosson gorsngel shamkin fel on the fonda. Ita kay ni oro akfalet palos na sin ilse falet lena. Sema första gefosson gesabi yang lon gorsngel il shamtrikum le met na kaywa. Inta kay ni il tisla ko mit fikase met na kaywa inta kay ni sang akfalet palos na sin God. If we as a people, we are created to be worshippers. Nasin lem God lasho. Ke me oye fakya ke pashen on. Ke oye lash ma fakit motonisies ke ingon lash ke sangulo lash nasin God. Kidan yag ak unget gin long lang na wala lang kat smile il ak fashion as is kat palakid bingana lang. May siben ak flat lash kidan akalim mila kat mole. Kisben long lang kat palakid mole lang kat pata na fish. Na bauer may kat kasi kat tafel lang lang kat in soon the ends of the world bauer of Samsung of ma fellow na kayo inta kayo akfalet yelol na fos it gosh na nagayaan Samsung gin na ke maton fel na kayo in akilin cool ko kolalan kat kibel si ma ke elela kundi masing ako minang ko fellow mo siya kat elela setan nilan cool fellow power may lalvilan ka to anen fulyak pel na kayo o may palela fellow in katang losler kalin vaxila ngay pa may lalving na kayo hindi nga ngayikin may lalvong isi nga fagkastan ka tinengin nga may nakawa si may DJ tala sir le lang ay fagkastan ka na fellow akilin setan ni lakilin na kalmaya pa ilan kupoy ilan kanaus sila ilan sikilan sufeya ilan diki ngan matuyag lang sa psing ta shock ta lem gravel si kona sik ngan katang la oy na si umay ay to kafungulya ngayon nga na pailayla felo kasi nanin katang yela fano ka atil tala il-equip mi tari ngan katang lamangan siya matibay na singmate na kayo nga rin niya as an example kaya pa karoon ako mo fact lang pa makumpalaan nga pala kape ilang palaan nga pala kape tasakta asma si woniki top si woniki na pame palang kat na sikko na fos is kabin marit singan el shamdram gun na ke mana kayo was more orek de ka sao in engon in akfaletje wala na lang kat in akfaletje long lang na lang kat mawala na si makati la rawona sis mawala na tiwalam kayo na pangapayayen lang mawala si makati lela in sicknesses fela na managawa si ma reklevin fela palakin wala lang kat na akulu may akngal ko maupesig na sing meta long lang kat insiyo lang kat ito ko sinako na mangan ito ka awon lamang na may naksit ka si kumusang inakas mo kanya ko may banang sa akin mising manangan feel a little down spiritually na kadin na
bro in siyak singkat la ilan gaso nik siya guess nik mangan siya ma fact la ka pa kome bulakin pe o yesingan ko bulakin ni funguya kung ko bulakin na may ta no plan mo may ta siya nga kung may ta limo weng siya ma kumaroan kaya no ya kan na ito ka si siya ma ti mata ko yun may ta o mata ko yun setan into ko sang fungul met kleds up sila ka katalit na din ka na para makunya kumakas nakflat sila ito le siepel fail na kawai to nakflat sila siepel katli gesa long ko lang wala lal met na kawai hindi nakalin palakin ilusuam dahin kayo dahin white class dahin master los ito mga nifa wangin le ito fa wangin le long ko lang lang kat magkay panali do nidok mo bat dara makunya kum dagi ye roommate in long na mo loko oya loko le oya lang akfeshi el oya madon kat finti ngan dikshin na tu lok niya mga ran aksyo siya madon kat fashion ngayon mo ngan mo kan cash up mo tsaya na bangan may naksingan dangerous call Monday Tuesday bangan ngayon kung nag-agrasa ko niste tapos to na dignise na ilasa ko kay Fred kasi mo ilasa ko kay Fred charm kay Fred sette nakadya sure nag-tukun dangerous kung dagi to so sure nag siya rin charm to dash digindi Ay, okay slack le gamute kal bange lon sin gat am talip sha ka te yelo nge sima kum fakki man de an ba kulo ke kam kapsheng aisia na ke millennium man si sham ma dana la shmon yak an ke paipal nara covid singe ta ka kat naman me urere yaka katte penalty wo ke timeline nge ara anainta rela ilya sikta mot nga ka arch cheap sitak yang nagi vaccine jing nga vakangan mo nga so risk fakfak kaya nga ba simot ma again dena but anyways fast na met ke mga tash ke sam siu singal me kos ke wanstian wala na ken kat mo na sam siu klam nga ul bagay pa pag nata siya umgano akla lang na ken ke sam na sam lam ngal siye sin sam siu klam nga ul nga wangin papatama. Kaya na-claim yak na siya authorship. Ngayon. Katalait nga luma, maasim na sila David, aspe masil Cora, Moses, Ethan, wait nga kayo. Samsa ko nga, kasi ala na manik lagi, nagagi, fasimit nga ba, all in God, na siyum makena, na esam la siya o yesi madaling din God, nga kaya napatatyang na kaya. May o yesi nga. Evin madegian patle mayen mashallah lang elos kan liye ay sam nakatigan liye kat nara sinsiyak singa daga piakat lubusan nakpay makum gosalo na kayan pangan mamtan venga sinsiyak sindalig din kat ng Israel nabangan ipsimit na kefasin na ketoluan top na kan ba katla relasyon ka siya katla leprem Isaac Jacob katlan mit matolash ni Ipsak lu gangan daga ke fasya na ke singaul ashengan konvinli fasya singaul singal luo singalako singal mekos na singaul itkos na aksafian kaya sima manaklan balimkat na ara samsa kung pangon dalik din gata in kay netala mana kayo mawala na makin jiwo yalo sa Enna ilo sinsang chlorine na singat. Siya oye makat manaske pa. Kat proy na singat siya kikasya. El kasya kat mayan samo. Oye lak kuminsum na yurol keon. Kitang las ke proy las na sila. Na, pensi mo uda ka kat kapanan siya smak. Nara, siyam sa kong ipangon kat. Lakad ilorela kasyaw, felo. Matayin kasyaw, felo, likiya mo ito. Na ilos na kayo matifakik kastan gata, ilos patat ledari pa akalimin nga. Na nga ituin siya nga mayan, malavin mo
Tamla shirla la da kadi tuin kay pon fay sam syok singa leme kosh. Kay vinash pe mamnong sak kalemi ke bel singe on transition na ke babal de kana ke max single fasit kosh singa lit kosh. Tamla shirla. Take interest kung gula ano kay lakkalim yan kasi pinila 442 parang ngay katsin mo na dito ngay tako ke bel singa nawal ko staff in kasi sa pon sang tingin me gidiksyon diwan me kasi nga pon sa Akonyela. akonyela Akonyela bangan. okay Akonyela na si skable tu. Finne for fin falyang ke. kung saan ka dyan daw maging free conference call mas takwali Ano? kung saan mas takwali gayfes Why with no si Nei, usiya ako tayo sige podcasting kung kumisang vaccinala ilangan Fast na mig. ilangan podfao na kikumuda ki akso kung punesya pot sige kasi I like that. I like that. mat kung podfao kung di na phone na kasi pot ki akso kung ngayon na kung punesya dahil parang kasi nga podfao matako okay naro ka sa minim sige pwede ang mga selective memory lang. As pa ka, ang ginagawa sila yung sabi niya, pray lang was sila. As pa ka, sige ka mo yung kumita. Kung bisa masih ka, ang masih ka kaya, at tayo sa ang masih ka kiyel mo sila. Ang ay sa amin naman ang ginagawa rin. Okay. That's good. Kal ako lang kuminto ko akfashit doston ngayon akli news matagas na CBU4 finankuam kulaman lap ikaw na assume kulang yung daga flia pashem inakkalim na kung buikot kung lupsha borongo Chandram Lasha isam in Broy Bekesh Ebenita Philip Finansaipen Ebenita wigumiyang CBI Akegos Finansaipen matakigastan ka. Payapal lo pange pailang siya tu fair. May tang ko kumitala siya mama wenge payapal lo may ta connect sam insang Pinesya sang folos la mama wenge payapal lo indara mga kumnikin payapal lo. Now, fin mas effect kek lagi pa ba kum dadi ek met kum lalai fungi ke. Pangit tactics sa sila sedan na ingin na. Ilata ka kumita sa welal mark sharam ke pa ba lang tayo si characters assumptions se mo ilos ash ke sharam sing ilos wang naram tactics sa ilusi masi mo wang Bible in sumonyak mamana ke in mata create taking method Inara ko minalolo. ayaw masi kunel siton no painarela alolo Nara mit kumlela tactics ang inda ka fungul ko. Min ashandram nga is la first 10. Le ash mit finansaiben. Kung finwilong ma sige nakmanas. Sinsin gekin. If you wang ke ba pala mit kumlela may na convince you. Le kumin na kumin show na ke malos ash kengan. This is the work of the enemy. If you wang ke ba pala mit kum show na ke. Matana ke pala para pala simple as electronic version sing adali ke phone na tika na wayan pe as pe written book pala as pe online version matake pala akay gawos yok na gawos sama as kan isla klub ke shams video le auto kenga lipsla masisik finan saipen na yok ngayon ngapakum da may flash may kuyas ngay if in gaslan got the election in a preacher na ara gigat gusto ko we got ngan
sebe kum ebenida yok na. Akegos, broilage e wigos. E wigos in lost la kanin oye. Ngon fok. Indegilat na euros. Kategos mo na. Fineng en bena yin na. Isang na sila nila in different forms. Ito na kaya oye si fan na. Digin, klefak naman sila nga full pa man siya. Första med. Nalie, nga usma maslal masab baba in begin ko siya. Hindi nga tinakin ko nga arma ke information technology. Nangalia mo na sila sinak mo yela internet speed. Lash finan ko siya. In mo friendship met lash. Men nga ba siya met alle fully rely na kaya kung phone natas nga kanya na app nga pangamas sang control schedule lash nga nige banking system nige na kaya na siya communication kanali rely na mas ngas nok siya ang offer bakit men card sing sa file na kaya ko mes mga offer connect way pe na ro usya sing ang ka suk le ngay catch of kaya ngat mo shoot nga let me go try see what I can help with at ko network bang kay si vendors mga ni nakita ko na si kanina siya mo na lang sinla ko ivac mo given si Mr. Snow ko na lang sinla ko ivac mo del sana nga follow na facts la sinla ko nga ko mut ko mo left lock in elective log ni nut. Mayin elective log in na meta. Elective log na ke form si bising. Pame internet. Elective ko ke tubes ko nga in la masse mai ta dictionary na kia pala mai ta ko no na alalo sin mai ta paro na oro na laksit ka na kal katta su masingan da shokta. Ngai sukle gaslan got in the fakka. At mo, ko siya ko flali mo. So, kaya ko, cash ang faculty lang, gaslan ka na mo yun, kat fin pay lang siya pa gaslan ka, at ito fa wengin, maganda ka katangkat le. Na para katamdayin ang yung asamsam kin mga ngayon. Para katamdasan ang kat fin liye mo, as oye sa fall sa mga liye, lalsetan, kat samsam kin. If install siya, nangay talal ko look. Na even main sang igesla mo to was ko in line na kimaguma aske an kasha kung kun fo igeslan ko at pangan si pera siya. Kung pinso nga ingat fa ka ngayon nga dadal gulo. Kailang kadel lelang jam kin tasok to na igeslan ko at nga ta fat ye na dal gulo kita fa igeslan ka. Men igeslan ko at nga kum kat sa falle kat enin na. Nanula siya nga long tasok to our soul, our being. But alien like gaslight God. Digging D. Om siya lamalap, ngayon ang lang busik. Alagala, kastamit. Prescott. Kahit gulo kaya kada yawo, gulo ki may fact makumakalim yipe ki katsilan fuksasak ngayon, sinlaga. Mabak fuksasak ngayon, pahan mo si Mash ngayon mit kusrayang. Kastamit ki malutisi na ki Wednesdayan, Thursdayan, kasing dito sa mo, only God is good. God mo kayo nabawo. Ako spelal mak saptas ngayon, fasingalit ko gilong lupa dash kayo. Pagking mo rito la, siya sil mo kuyak, insomlikian siyang tawe, piyan si man tawe ngayon, paperia. Matahan siya ngayon, dahil siya insom namit, amo matsinge, tulokanilya. Tulokanilya to no, me, fakla na siya, kasilvaga pa, mo. Tulokanilya, ke Belsima katloan na sinmatsingan el pangolem good teacher rabbi na as pressing question jeba el na kesiyak sinlem na may pressing question jingan el pressing question lang ba el kashap tari as man ewa da el ke we ace mo mabat na siyak sinlem layer of fakalenes nag few like el bangon masima kumkain Araki, oye ko men achieve it. El ramram kan ke faslong ulya de fashion na tinala. Elian pe masa. Na elala ke elya kin na eternal destiny lala. Na
elbangon malim la sang top siya na sil. Wan fa singalit kos. Tadin kay singalay ko singi vakla ke bel singi el vak na sin elange. Et siya sil ifo kung bangon yawo. Na top sila lem ngi bel vakla kat pa pen kasam kay fan na bawo. Li Basi silan when gulo si fan din kat nga eltis them himself in some glory, honor, and praise na kayo na sin God. Tadak tagil kalim silan lem nga kilrala o yak sin alek kalim la el kapatrola unity na wawulan na sin God. El pastor na wawusi. El fact la el pawo. Na tisa sil samsam na sil tadape na pangipe si malak kisin siyagin laman challenge sil kata kaya. Di el fakla dukla el wotari. Na ingin na lemel kaya na turn the attention la ka el lanit askat papa si el pawo. Para la mana kewa. Na bangan ipsingin. Patati na ki singaul ya el fakla kel siyak la mail ka na rin bange ace mole. Na palemel to bokon mo komenta masap. Nikom akmas, nikom gosho, nikom bushabas, nikom rekloki kie. Sa flyel to bokol mo, mat kuti ngaliyang maingen na kayo. Some price, lo, nga na lo. El, si vena rela self, pangan ignorant sila ngel, pangon na mo, si taklog aerocan sila ngel rela, kaya si penel pangon, ele alna, kasi siyak tilemel sang nasil, masimal siyak yan. Na pa, lemel tiregal na sila nito la masinge el siena ashma na kay walal el kasha social status lala mas na vakla el kaskia pentel in siya lemel vakla kometa masa po pa ngawe ka kene masa pwegat bariti pel na kay na kel fak na sila na pa tadi natin kata el vakla el yen lemel fak na sila ashma si el eninanaro. Na masingan pa may singa asa na kasi may ilo sexy. Na in fact masil. Som kakakan na malungan. Insang kasha may tinina. Na ingayat nasin matuti singa sparla. Kasi kom la ngakum kan liyang hindi ko show. Te pishapar. Tiyan mga ima. Tasak ta yema tash. James in fact katekan lutina sang siplan kitan ilan mushish orela mangan ke nara sinsiyak singabang be careful what you ask for siya nabauti ko na siyungan nakamarake pangan madutuchi matakangan na ki toplan lem na sila lemel ako lang sum gechor nila na Jerusalem may tsingan diluganilya marker shamsham ke lugar shamsham ke may darsana asi may tiyok wala asi pangan malamel fak na sila. So kakakan lang malungan sang kasha with ininaan. Malutuchi nga tagayin akalim na sikla. Kat mo kayo nabawa nil Jesus Christ win natal el direcus in kasha. Hey, that's for another day. Saarin mana kayo. Yes. All right, thank you pila. Kita tingin siya ilata ko kaya Okay. Freddy, Looking forward to it. na ilakfest Freddy sette. Na igena ako may show na ke Senrian. Vinlie Senrian il fa mo kaksakin kat ke akkayela. Kaksakin kat ke akkayela. Na bange oye sa si ma ke Senrian ngayon. Ele kiwakat pala ke fashion ki yegas somla. May naksige ko vinli may naksilang na ke svella si ma kaksak ke sano fasta ko. Guide belle reach kan im dash ke mark maxing o iwason gusto ang gusto lang maluan. Sakta o yesa singan pa Senri ila si veskan si na liki may nanak na ke Senri school an when be Marita. Ano ko sliyangan la kaksakin kat kya kaya la orekma tolu fasyan ke fasya. Na Mexico champion orekma pela no orekma pang tolu at lila pide son ba ka champion. Ilos verset na
in Jerusalem na nagit temple sila ash mait kun si mata na kung nila mait kun siya mait paralytic exacto el paralyze que in Suslani que plan bel sila na lus ilyak na que entra mo na que moto na sila min kumliye temple ash moto na si Maurek la mo nagi outer court ash entra mo the Solomon Pillar, the Solomon Gate, actually a beautiful gate. Na siya mo to na los ilyak again. And may tulad siya matake. Na el panglolos in siya kasha. Na pide ngayon na sila. When in my Europe. Gold and silver when Europe tashokta. Gaslan God. Golan God pashiruga. Na again in lim Jesus Christ, duyak, afash. Christ of Nazareth. Stand up and walk. Nakatgalam gila, mugul siya ngayon, duyak shosho. Engon ge, onwayak leil. Parang kain shosho mga charang din ge mandea. Ilus sa mga ule eva duyak kain fash. Ilus sa mga kun eva kain nila. Ilus sa mga tia kain long eva kain long. Pangayak kain na ge call on God. Na may nga tako in academia call on God ke blood bench sila bida leme len mo gitar so nang ka shout I mean ka cham ko na mas sapta todo mas sapta si sapta du para bench ma lemon mo ya Davin fellow le nang na so nang ka shout sa mon matal na blood bench nga simot ko sapta todo mon matal na sa sen bench na urine may tayo napili. Na pide el Johnny Los kinafakla sila pide ng taon wala may tuloy siya. Kaya na siya pin in Jesus Christ. Na mas na si kumakumin non ko kuna. Dapat nga siya point siya na just ko el siyang piyan pero makita siya God kikasya. Got some prayer request sa sin God. Ina tapok lakat mon gan nakat. Kat mon gan gat na phone nakat tomorrow long sila siya. Ni bel gat kaya wala kat to na yun God. Na kumli may tool siya at the time, at the spur, at the moment. On wiyak le el tuyak kak sa kakflat siya God, kak sa kin God. Sema nasikum kinagisin siya kinla. Kaya siya siya na topkean auk egon siga mising na kisik sa effort sikyak na kisik na top na gan pa na nga kuman effort got kan mo yun got kan pro siyak sin God ila nakela mo ito auk got ko min siga la sin matamalututan nakalme ya pa ngakum ko pain proy ke met mas wias ke in momente inte ang ko nie ke dal metlan gata inte pa nga na hindi la lie ko la na wala na lan gata il nawala il isla ilya singan ligi saw singan ligi maslan met ngan lie ko la lan gata fo ngakum desong sukat fo kat desukten glan sa pikat Pangan si Peyok, sila men God, at di main sang fak kumyak, o main sang akalim ya kolalan God, for meta, the unbelievers to believe. Kung believe, kung life mo ngayaan, mamulo man iniikle, kung akos God. Nakalma ba, if nga kung ba, we might contribute na gimakalugtan fela, katsin muna, katsin mo la siya ikle, na -1 ke, malan fellow, +1 na malan God. Banga feel jack lasha. Dahilig yung very gaslan God, in mo, or henim talin siyan mo ito, nakilin Lord, nakilong lang God, na mawu magayfan na pa ito kong kaya, nga kung finakos. Mawu magayfan na. Pa ito kong finakos. Long si siye sin siye. Karangan ng siye sin siye. Il siya na siya kumala na you break your back to make sure that he or she is okay. Pangalong silang lang silang God. Nangakufing bol ko lang God. At
Cutler magin God, in all the miracles, may tayo nakilin le, liye ko lalan God, kime bugiloman. Na power nga kumin akyok yung life ng ilasyo. Akos God, makadak fashion oy madon God. Katlan mo magin God, in fakalek wala na lal. Akalasin mo ito long kalang lalal. Akalasin mo ito kola na lal. Akalasin mo ito falet na lal. Bangabel sa mga ito for now. Sige mo ko ipsingan le. Ifo ko, mahitol, ito le katpa mga nagwawiro. Akat for natin so cool. Mayan, belsa na kantaan siya long facts siya ngayon. Kumista mo domliki, mamasira iliyak na ingkum. Naikum na ke alalo. Hindi ka na, kumiwain kimasin, mamansin wait ngo. Pamasira na ilat ako fact. Or, ito na, kaya kung long lang kat, kung ito na katil mana kayo, namitli ka masumligi, so, kung idaligi talaga slash nga, ako la, nasilsitan. Ilat ako fungul ko. Ilat ako fresh ko winamit, kung mamit na vacants to. Makat fact nga, ulat, orik masap na tolo, fosin iya bang RDPA. At RD na nga akatay lang yung kalmin. Fin siya ka pa, kung sisla pelo min som RD. Na, dangerous ko. Pang makatash kaningin na katsun kapun program la siya, kaya katawag nga bagay na ultis kinafast namin, mamasikya ka ni sikya. Laba kung kumiyura na, okay, good. Tingin sa nagbangon niya yung galing na fact na hindi ako flora lang. Okay. Una, kinafast namin na bakit pangaw gas nga ako staff o California time. Maging law gaton with Seattle nganta nga dal betay gwena with California. Tabange, katun gabo singa launching got le we got ni katun gabo carbon program la so we fin chak la so pa mga cham kin nga hindi may sham na. Lagi we got nga long kumin mo kin. We kom work makin mata kunti ni mit kumugumya. Min kumni mo ko vili kumya na kumit klema. Mata kunti ni kan mata emashik. Ang ginagas siya bangan. Inasya masik siya, mata kunti ni. Gasan God. Meditate upon the word. Let it sink within you. And settle in your heart. Kumin mo, luksyon na koin loeng na ke, long lang God. In mo pata na faith. Men, akos tayo na pa si makatilog si Yoko. Si akos tayo sa lalay po, paano ito detest God ko, usya kasya na si God. Naglamalap, nasiwas na kayo, naglamalap na si God, kaya kuwas na kawigat yan, katsun kabin program la siya, kundi le ashmit na messenger, taka message, take just go. Magin ba on Zoom? Wala tamal sirle, akiflo ko nagsinsiyak si makum, so kakingin nangen, tiguna katayan na fanin si kumralangan. Kakay nakfashiyak, on wala nga musingi. Kat kain balayin si wusingan. Vinkastan kadakalim yike Deuteronomy lomolalgos, fos sinagis nga lagos fakla, kos minakos lim God, Lowos aron niyang masap na kaywalal ngay siyot na siyos misingi. Lefara akin siyo ke ime inakpas si dalik natas kaya mo iyangan. Nayan si mataka na sika pa misingi si masuya kale asa na misingi pa fakit ke malangada. Naara taka na siya din always test the spirit. Test the spirit ke but fakit ngayon. Ingo na pangan mapapala faka. La Milos Fakyan, align ke kaslan God, ka nanak na lalos pangan, epan mo ngayon sinbet.
Kilo malap ki kumak na nakia ki o yesinge. Inak kaya yabe. Ki mga aspek ki wisa ulo ko. Kilo malap. Alright. Hindi kung gulo nangamo ka tsun carbon program la so kulo malap na zoom sepe teknis sepe you for teknis efsento si epenita pa kulo malap kay kum mina ikaw na zoom be pain kum Isa William ikaw Cascas Net Castro pain kum tamule Jenny Sikra ikaw ba na zoom Ngamo pa nga ding just ko katsun carbon program la na nas ko sa weekend ng sita ka ke Friday ya. Pato ka bilu kung may sas. Takal du ko da sharam kun yok na may nanak na ke unistean. Ko fin ko ta ka pa na weekend da long sa ma program flow sa palungan. At dito sa nga gan bela na sum ko kalye programo